Kalau kamsuk kajian kam jampi kipat baca officer sarkar kini kalang kajijat saprang baca intrekam hakalian jong ta sarkar katien kasih kalau nangya saprang namal baca sarkar kasngap ikijing ai jimat bat kalang ka sarkar kabatrei kabasa mentah kalang ban penrong ya katien kasih hapo ka kernet ka bapra lami ka HDU jang ka constitution kari India na ka benta kani nilang kami ki break wasgot ho yakatien bat kum juru ya ka lenti lami ki procedure ki badai ban buat ha ka persang ban penrung yakatien apa ka constitution nilang kam ban amen ya ke constitution bagi dan kam nak benda kata ban pensyai nangkong apa kacela ngong yepi nak benda kini kombai ba Charles Marnal mene ila keren badiong baswa bin keren halar katin kasih assembly ilawan ban kendo yang ikren ya kabadai namar hakoi ka step ilawan ban kendo yang yin Manang babus ngau bahasa island kimat kumno ban keren halor kaktin kasi ban budin ya kini kekam ban pendung kaktin kasi haka kini kebafra iparari biik nak mentah kini ngalek ro ban keren bakti minister jang kasorkar pleng hadali urais nat sing ubah do prosnem arjar khat khandai udai pek ya ka home affairs Ukiran Rijiju ubadai pek kom Minister of State jang ka Ministry of Home Affairs bagai ini kisah kewadian ro habalawan daw Amit Shah ban pek ya ka Ministry of Home Affairs ngalaya kendo yu absin baka bakado kabang iya ban ya kendo kadai haka sautarik jang uni ubnai ubaladat Barhadian balik kendo yo, hadian balik kendo yo, tang apa sita yo, ula ai ya ke jawab, bat ula dress ya ke siti ke jauh, sana kom presiden jang kasih atau society, baru apa hakale terhead ke jauh hi, usai ro dah kasih kerja ke jauh. Kami kapan sisa bolas tang ban thai khmat saka jingdawa ka baka jat penriu kadawa ka jingdawa ban pedrong ye tin khasi hapo ka khnet ka bafra kam dei tang ka jingdawa jong ka khasi atho society hanrai ka khasi atho society ngan ye thua pi ka dei ka nang lam khmat namar ni dan hapo ka ni ka society ye kiru nang ru tip ye kiru start kibedai bat kakpien kiwei ki kenhun sen bhalang ki ya kersan lang kiwei ki political party ro baro ki political party ki rak tilang habawan ra ye ka assembly resolution ban kentu ye ka sarkar India ban pendrung ye tin khasi hapo ka khnet ke bafra tikum ta parari be kajingdan kam ban pendrung no ye ka tin khasi hapo ka khnet ke bafra ka dei kajingdan kam jong kapor kadai kajingdan kam ka kerki kadai kajingdan kam ka paipa bati samla khamtam kimla shu bandang ap namar kata kambang lang ye phi ngalaya kendu bak nilala ya kaban kerpat ban pensiau yikin nongren ya ka sarkar jala ka bor jangka kalale ye kebadan kam ban pelang official language kadai ka state subject kadai ka subject ka kam jang ka sarkar jala hamre ban pedrung haka khnet bafra kadai ka kam jang ka sarkar pedeng ngai thu ye ka ye kendo ka jinglek jangan sa Delhi bonsen bat ye ka jubat ka bangilayo
Ponsin naka Ministry of Home Affairs balasoy daki secretary lami under secretary bakabat hadu balasoy dau Union Home Minister u Amit Shah parani bayi kene kalang ka sakhi kawa ngam sen lamler hamrei kadai naka jing yatrai ban penolong ye kene kajing dawan kamta lara pi chisha ye katien kasi lara bidan ke di snokia baka di yo ijngai baka tien khasi kala dei ban rungno hakini ki kindiat snam ki banwan ngakerpa te fi jet yo marok kum MP jangpe nalek sedali como profesor nampak tien khasi como professor of Khasi language and literature hamrai mentara lama pi pinjiet kamu MP jampi ngan lek kum UMP banyasat ha parliament bat banyaslok bagi officer jang ka Ministry of Home Affairs kabadai banle yakini kam iprari baye ngidam kam yakajing start banjie economic map bat nasyanya hakajing start ka jangpi sisya ka julong ka kam jonga ban examen yekinong tho examen berabol bat mentaru dan penting bon ki kam ki bangadai ban examen ban pensyong dor bat ban IMAX ngadai noi kai ba IMAX iki kena hamrei hakin kapor ngadai examine ngadai nong sha examen mafi dei ki examiner kilawan kinong sha examen lese hangi nakamenta kini ke MP by election ngate ngasya dei hakajing start jampi katno pin IMAX yana Tangba ya kermen bangan yo distinction. Prapo na kasispa tiene kene konsensi na kermen bed. Ngatip hidai ki examiners ki bastat. But ngan presitom banlong ukna school ubastat. Mapi banika yana banetru yana kijing e jampi lada phimya thu ye yana san lada phimwan banetrelang kumno yan yarap kampanya kerpa ya phi sewa ya thu ye kijing e wan banetrelang bak haga bangarukom kari berkajai bendil kanya caprang kisnong kitau baka konferensi jampi kanpu kanpieng lepor hakaya nia hakaya price new hakaya shun hakaya isi kena itu berokat hakaya imlang dasalang hakaya snong kitau lani hangno ya trilang nakamta kebapa kumta habang sim me kene kene kor ngala je ti tien pira ki bahasa English ki on kamoto ban pensyai bat bantai ki imlang kasanan ya keri ya ke jat perheo ya ka sengsyar ka kadar ya ka san hima ya ka san perthai hala ka jong keri bat ka jama ngaken tu ya hi dakiri ki kentien ki mangiyo ban perta kan kapor banda bla pupnai ka sweet hebot lesre ki kendiat nai ki ban sawan nagam ta ki MP by election ngaterpat ya pi da ki snoret kemangalaong ngadai unong sya examen ngayeng ngakmat ki examiners ki nong examen ki basta balada pi bangalang batay babet naman ngam ya lebih ngasya akan examen jampi hendai ngakmi nanti kembang le perkhat nam takari baru isi kata
Ngalayuhi na kikmat kibasay, bagadan ka laway ka wapernay. Ya ka ribat ka jad ng reo, marapiyo ikinamikmat.